Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, gukomeza ishyirwaho ry'amashyaka menshi. Nduwayezu mu gitabo cye nawe agira ati, ibi byose bigaragaza ubucuti bwe n'abihayimana ku buryo ndetse umwanditsi Musangamfura avuga ko mu nama zitandukanye yakundaga kujya gukorana n'abamuhagarariye mu ntara zitandukanye. Kayibanda yagendaga mu ijoro kandi agakoresha imodoka ya Padiri Mission. Nduwayezu mu gitabo cye nawe ati, iri shyaka niryo ryeruye ryerekana ko rishyigikiye umuhutu koko, ari mu mvugo ari no mu bikorwa. Ibyo biboneka nabi mu bandi banyapolitike ndetse no mu mahanga, kuko izina ryaryo ryahezaga undi wese utari umuhutu. wareba agace ryatangiriye mu gasanga ariho intambara yakoze cyane. Nduga, Marangara, Mayaga, Diza, ubwo aravuga mu 1959. Kuri iri shyaka ubwigenge nyabwo bwagombaga kubanzirizwa no kuvanaho ikandamizwa umwirabura akorerwa n'undi mwirabura. Ni ukuvuga ikandamiza umuhutu yavugaga ko akorerwa n'umututsi. Ibi bigaragarira muri gahunda iri shyaka ryashyize ahagaragara umunsi ryavukaga, tukaba tuyisanga mu gitabo cyanditswe na Nkunda Bagenzi twavuze haruguru. Biragaragara ko kuva mu ntangiriro iri shyaka ryatangiranye amacakubiri ashingiye ku bwoko, kuko akarengane kari mu banyarwanda icyo gihe kari karazanywe n'abakoloni kitiriwe abatutsi. Iri shyaka ryavuga ko abatutsi bakolonije abahutu. Ibi ni ibyemezwa na Breckman mu gitabo cye, aho agira ati, iyo abahutu bavugaga ko badashaka kongera kuyoborwa n'igitugu cy'ubutegetsi bwa cyami, babaga bavuga itakandamizwa bibuka, nyamara ryazanywe n'abakoloni bakaba bararibakoreraga bifashishije abatutsi bari baratoranyijwe kugira ngo babafashe mu rwego rwo kugira ngo ubutegetsi bwabo bugende neza. Nyamara igihe abakoloni bari bamaze kubona ko abatutsi batakibakunze, babashije kubagerekaho amakosa y'ivangura bakoreye abanyarwanda, babasha kugereka ku batutsi ubusumbane bwari mu Rwanda. Ikindi kandi Parmehutu yavugaga nuko demokarasi yagombaga kubanziriza ubwigenge. Iri shyaka kandi naryo ryari rishyigikiye ubutegetsi bw'umwami ugengwa n'itegeko nshinga, rikaba ryari rinashyigikiye imitandukanire y'inzego z'ubutegetsi: ubutegetsi nshingategeko, ubutegetsi nyubahirizategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Ku byerekeye uburyo bwo gutora, ryari rishyigikiye amatora akozwe mu bwisanzure n'abaturage bose, suffrage universel direct, ndetse rigashyigikira ko abaturage bose baba bareshya, ritirengagije no guteza imbere umuco, ariko bishingiye ku muco wa buri bwoko. Mbere gato y'uko amatora yo muri za komine 1960 ryahinduye, nyuma y'amatora yo muri za komine mu 1960 ryahinduye izina maze ryitwa MDR Parmehutu. Uretse ayo mashyaka ane yari akomeye icyo gihe, hari n'andi atari afite ingufu. Muri yo twavuga ya akurikira: une intercoki, Union intercommunale du Kinyaga, rikaba ryari rifite gahunda yo kurengera inyungu z'abaturage bo mu makomine yo mu karere k'Ikinyaga. Ibya kabiri, PPG, Parti Politique du Gisaka, ryashinzwe na Sositene Kayinamura. Iri shyaka ryasabaga ko abanyagisaka bazagira uruhare muri guverinoma izajyaho mu gihe bizaza. Irya gatatu, MOMOR, Mouvement Monarchique Rwandais. Irya kane, PAMOPRO,
parti monarchique progressiste. Tabara tubwira ko ryashinzwe na Alegisi Kagame, ariko Bizimana Jean Damascene we avuga ko ryashinzwe n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa muri Gicurasi 1961. Irya gatanu UAR, Union des abayobozi africains du Rwanda. Irya gatandatu Arrête-toi, Association pour le relèvement démocratique des Trois. Ryari ishyaka riharanira imizamukire y'abatwa muri politiki, rikaba ryarashinzwe na Laurent Munyankuge. Irya karindwi APDEC, Association du Parti démocrate chrétien. Iri naryo ryari ishyaka riharanira demokarasi ya gikristu, ryashingiwe i Nyanza n'uwitwa Rugiramasasu Augustin. Irya munani Concordia, ryashinzwe na Francisco Saveri na Igiziki, bivugwa ko yari nawe wenyine urigize. Mu ntangiriro z'umwaka w'1960 nabwo havutse amashyaka ku bwinshi, amwe n'amwe muri ayo ni Abaki, Alliance de Bakiga. Iri shyaka ryari ishyirahamwe rihuza Abakiga. ABC, Association des Bahutu évoluant pour la suppression des castes. Iri naryo ryari ishyirahamwe ry'Abahutu baharanira kurwanya iby'amoko. ACR, Association des cultivateurs rwandais, Association des cultivateurs rwandais, ishyirahamwe ry'abahinzi mu Rwanda. APROCOMI, Association des commerçants indigènes, ishyirahamwe ry'abacuruzi ba bene gihugu. PSCR, Parti social chrétien du Rwanda, ishyaka riharanira imibereho myiza ya gikristu mu Rwanda. UMAR, Union des masses rwandais, ishyirahamwe rya nyamwinshi mu Rwanda. UNAFREUROPE, Union afro-européenne, ishyirahamwe ry'abanyafurika b'abanyaburayi. UHURU, Union des Hutus du Rwanda Urundi, ishyirahamwe ry'abahutu bo mu Rwanda no mu Barundi. ARUCO, Alliance du Rwanda Urundi et Congo, ishyirahamwe ry'u Rwanda Uburundi na Congo. MUR, Mouvement pour l'Union Rwandaise, ishyaka rihuza Abanyarwanda. APROFER, Association pour la promotion des femmes rwandaises, ishyirahamwe riharanira iterambere ry'Abanyarwandakazi. PARENA, Parti pour la réconciliation nationale, ishyaka riharanira ubwiyunge mu gihugu.